Live ಮಾಡ್ತಾನೆ live ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಏನು live ಮಾಡ್ತಾನೆ live live itu lah ini problem ini dia lagi waktu musik ay 20 sini beo mau muda ke Fatih mau ni slotin beo MTL 7 salah guys mudah kepatin guys sayang medok the strikers ini musim ini oh ini Saitan oh makan nih tes oh gini ya oke loh ini metar ini masih lain nonton kita saya ini yang lolos nih kayaknya 10 menit ya kan oke hela 5 menitan kita comienza live oh ini lorong segundo no lorong ikus kita retak squad ini komplit anak lain ini 5 menit kan 2:30 ya enggak 5 menit kan hah? Ini 9 guys bisa kita lihat screenshot ya guys Oke losona dan kita akan gas agora onak grang Oke, rame seperti mi tim per menang. Ini per semangat besi ya guys. Forza. Kuliah kan lawan Nabols. Oke guys, semangat guys.
Ini kritik ada ruang. Ini salah nih, ini salah bot, salah mortal, salah tweet, salah pemain. Coba hati kembali. Ok, langsung kira ini guys. Vou começar agora o mapa primeiro, Weekend, salah. Ok, terus kita pilih, dah sekarang lanjut lagi. Ok. Rebeldes. Pronto nih. Ok, completo kira ini guys. Oke, kita tos lagi. Sampai si 5 buat. Oke. Taretok mitare. Barak mais. Oke. Orang dia maita foto, maita sisti jogo agora. Oke, langsung kira ngabiang sema hol. Oke, langsung update guys. Oke, langsung update ini. Hari itu betulan kalian. Oke, langsung kirang GP12 nih tweet saya kirang siap jauh. Langsung kirang niatin yang foto posisi nining. Guys, kita lu foto fatin da bobot karena kita usik mama gula. Oke, langsung kirang erase tweet tuh kirang ihan nih. Oke, MTL. Oke, semat babila. Oke, ayo. Oke, VS tuh ini bagaimana? Taretok. Oke, mai tare squad ruan be rabat MGS ho bocil tim bocil A taretok. Oke, squad 2 ada malu pating. Squad 2 ya. Bentar. Squad 3 rebeldes. Oke, may taretok. Lo ketok maaf. Ini salah itu ini. Oke, may taretok. RS Nino. RS Evelino. Niyan sa hulu mana. Langsung kira drop hunter ini mono. Kita lihatin ini drop hunter. Tiru malu kira ini. Langsung kira drop hunter tarik baku ban be. Drop hunter ya nih. Oke. Sirang flut hak madamais. Ini squad tulu makamu tuh ini. Rame. Ini terlalu. Ini yang malung EDB lah husik. Oke, sirnia jodoh mahone itu. Ini orsekia erangel masani sandit. Primeiro sira masuk rumah lah fating. Agora mais sira masuk rumah lah fating. Ini tukuret. Ini salah bro. Kita sana ini salah. Nunca mais salah warga ke. Ini salah.
Oke, Sirma halam. Kayaknya si Rali menit. Oke, langsung posisi. Buka posisi langsung CS tona. Oke, mantap, mantap, mantap. Lalika ansi deh. Primero nih lutin tele. Lutin completo tele mau itu bukan. Oke. Terlalu comprende. Terlalu comprende. Oke, sudah talai bani beno. Iya nih, hang malo lah. Oke, langsung Scooby Doo. Wih, kasih rata. Rebellious squad Lemorai squad ya nih, Lemorai team Nelos squad tim. Oke, langsung rata kira nih. Wih, jago. Kasih fatin terlalu bot li belu tinggi nih itu complicado. Con la toma ya la liga tu ini tambah fatin complicado demais la dia. Oi, no. Bocil squad bocil tim bocilnya surmal kalau saya tampal ini. Tim satu Venom squadnya yang oke, killer langsung mono kira na ba. Francisco langsung halo mono kira vaksi hane kira. Langsung ras galai. Oke, langsung ras kira nyata ini kata hela ide de tona gari. Oke, kini cuidado. Ini kayaknya label salvan. Kayaknya. Oke, tarik itu kan kolega saya lukirannya sa. Oh, si revival. Oke, mantap. Ini pelatih nih. Muris kali. Bro, ini miat ban be bro. Nah, hit kamera salah langsung det. Langsung sadet. Ini sir nih ruat ban be. Ini atu ban be. Sama kelarang lah. Oke. Ini tamal so ibu langsung Francisco ini be. Oke, Francisco hendet ini yang berani ras. Oke. Tinggal 5 santai itu. Oke, hujik labar kena ruan Muris teleba. Ini rata lah ban be. Complicado. Lah tini torneo nih mana irua de taras sih. Pirau nih annoying. Tapi kesuruhan ini los klasik ya ini dah lain ini yang mati langsung balobi oke mus torneo nih karena malu meeting ida mati det mus ting silu mah. Oke, langsung ras kira ini VS lah husik. Ini husik lah JP. Orang San Francisco mah começa buka tutuir siranya ai empate. Hari step si siraga. Snow step. Bot sira da mani pelatih lingua tetu ni ampla. Dia forma lah dum barak. Oke, langsung ni open fire sini be mana? Oke, langsung ni hetan tiana uma larang killer hetan tiana. Oke, keni kona hit kira langsung si ras kira boin langsung. Oke, mantap nih perlu ke vision ya nih vaksi monu tanda lida kayaknya akan rata di sini bung. Hit kamera salah langsung rata bake nih too soon guys, bocil too soon. Oke, bocil too soon ya nih. Oke, persiap pendel utang sirang nih. Taman kita ya tolu ruan sini ladung kapas lalu jen ladung kapas sampai tasuro ini hat no EDB suruh si HKRS hacker squad enggak lah Laos ya tiru oke DT masuk hacker squad langsung hacker squad ruang memono ya kayaknya ruang memono ini oke ini cosmic syndrome. Oke, DT langsung mono. Halo mono kedang HKRS Rex sono latene sema kakora ini DT hilia tu halai gansa. Oke, siramangkan posisi pelain no Smirnov back kena tu lobby. Oke, langsung disoke det. Ita haput kamera sa langsung. Oke, langsung kedang mau gari mono kedang ini no Atina mono kedang ini. Oke, mau kazu langsung ne foto kedang kill. Ne poin boy. Bro ne poin langsung kira ini oke tarik kira ini langsung atina lobby kira ini oke langsung mau kazu lah husi kira ini oke hela ide det last man standing warrior oke mau leto langsung kuliah kira na bang oke salah bro mau ngalin sira juga ket loke boys wallahi sira ya ganggu kali sira tuh nonton ini sira oke hari ini
Prohibido lo que voy yo. Oke, langsung warrior atene ini buka kena posisi. Amankan posisi, bos. Ini importante tebes. Amankan. Subar. Pokoknya dolar red. Dolar tuh tamat tuh zona. Pokoknya zona ikut mata kedua lah betida. Yang penting poin. Importante. Buka kalau tamen 10 besar lah betida. Ini perhitungan poin makas tuh. Kalau ya 14 balet ini poin hitung 0. Ini beras kan. Oke, berjuang. Harusnya tim na voting. 15 no, 13 no 1. Oke, tare ini comienza rotasi ini no itare manu halai ini manu halai. Cuidado manu halai ini manu halai lah dia. Oke. Manu halai. Oke, langsung rotasi motor retona. Oke, mortal langsung ini nia ho. Kilat ini laten ini smithing. Oke, langsung ke ditari ini. Ya Allah ke maaf lagi ditari maaf lah istirahat depois tahu tak apa maaf no itare HKRS. Oh, ini apa soke faltan se tim 5 nih se tim 5 LRA. Oke, langsung ya suruh lah. Oke. Empat mata. Cuidado, put kamera saya langsung siram pot. Ini langsung HKRS. Back to lobby. Oh guys, cuidado. Oh terlalu ras ini neng hat dan 100 kuat men. Oke, langsung VS. Mahon ini suruh malah EDB. Wow, lah dia. Oke, Pablo langsung mono kedang ini. Oke, langsung JP mono tuir kedang. Oke. Ay, terlalu open field. Neo salah bos. Neo salah. Bro, oke, mahon mono kedan. Oke, langsung kirim back. Mahon tuh. Oi, laos mahon. Oke, JP langsung kirim back to lobby. Ini mahon mas back to lobby. Oke, Francisco suruh. Devi ini lang 4 mata. Oke, Devi mono kedan ini laten ini kasih back to lobby kalian. Ini poin bos. Ini poin. Oke, langsung kasih back to lobby. Oke. Oh, Duban mas mono ini. Cuidado. Oke, Duban mono ini cuidado killer ya suring lah. Ini halai salah. Ini ting setup smoke kalian matama guys. Ini tamar biru hut kerang. Ini hut kerang. Oke, Pablo cuidado. Oke, senara sir Venom squad hela nahi. Gua de to nahi ini. Oke, no sir halio te kiri kanan. Oke. Cuidado. Ketan sih. Ini persia calma. Kita gawat ba malu. Ini santai. Pokoknya santai deh. Ini bela dia talikan. Tambah ida deh beli straga lah beli. Ini straga. Oke, langsung kerang. Oi, killer langsung mono Pablo terlalu buangnya nih. Oke, langsung salva kerang Duvan. Oke, tare langsung what? Venom squad rata kerang ihan nih. Oke, too soon guys. Ay, Francisco langsung mono kerang nih langsung. Oke. Langsung EDB putih kerang iya. Naba. Oke, tare paling manu halai Jose. Drop Hunter. Oke, cuidado drop Hunter. Manu halai nela diak. Oke, langsung sir salva 5 zona ini dia tuh. Oke, sir 5. Ya, mantap. Sir rotasi kareta ida DT nih. Oke, LR asur malo sih. DT. Mantap. LRA suruh DT. Oke, langsung sira. Ini be foholeteng sira. Oh, cuidado. DT Itachi hitam tapi Cina. Ay, cuidado. Venom squad B ini yang ini suring kerang ini. Ya, cuidado. Heartless ini be. Heartless Zoro. Oke, sira fumalon cang Fatima ini hapuret. Oke, sira kayaknya sira tuh now kill. Oke, tiro si dog declare kuno. LR kayaknya tak masalah sih. Yang beri ke open field. Salva kareta halai CS kerang buru. Salva kareta halai CS kerang nih kita husik. Ui, Ain Karim. Oke, langsung cang Fatima halamono LR. Ide ini. Oke, lateni si Ras galai. Put kamera sadet langsung si Ras. Oke, Kazuya langsung nih Ras bawain kerang ita redet woi. Langsung nih open fire dan langsung kerang. Oke, it rise mono kerang ini. Oke, langsung. Woi, terlalu buang ini, Bung. Ternyata VS lah husik. VS terlalu rasin apa. Oke, mantap ini 5 raser terlalu dia ras. Teng siratene kena posisi atu rasan sa. Oke, langsung foto oportunidade lori kill kena siroto. Oke, DMR ini be DMR. Oke, Lemorai. Rua mono tena mau leto Scooby Doo.
Oke, sudah suruh malo se drop hunter. Oke, Jo Ferreira mono elene. Nestor tama galai. Oke, tare Nestor. Nestor, Nestor, oke Nestor mono cuidado. Kazama langsung oke rata bak kerang ini Lemurai squad. Langsung kerang back to lobby ya urutan 13. Oke. Well play guys. Nah, sini. Oke, terlalu cover malum dia. Oke. Ini membolo turnamen ya. Oke. Tingkar malum dia guys. Ini kar malum ini Manu Halai ya. Latih agora DT. Jadi tim 12. Oh, LRB. Ini LRB ya suruh malong ho tim 14 si Azuma squad oke. Azuma squad saya dapat halo oke langsung tarik to kaput kamera sa langsung dia titare. Oke langsung LRC mah basic captain for you. Ini naik ruadet Raska bos. Ini naik ruadet Raska. Lali kala step itu hak materi itu. Paling harus ida setama mainin kasih lobby terus. Oke langsung kasih lihat titare. DT makia foho lete nia fohe la sire krai ko oke langsung nih hetan tiana ini langsung rame oke langsung kelas itu nih oke kita tarik oke Manu Halai usi Kaguya terlalu idola Manu Halai ya nova rame support timnya Manu Halai ya nova Manu Halai limer zona ini dit kayaknya ini rawat lah tim 17 ya nova oke cuidado Star Moon, cuidado mau caso haretena. Oke, ini open fire no kona itu andit. Oke. Ya, now damage ya. Lali kansi. Posisi menentukan prestasi. Jadi tiru sih ya fighting edit. Lali rasba. Kalau potensi dia katur rahasia langsung raja. Ini oportunidad dia tidak. Mustama salah ita bake dan lobby langsung put kamera sari kita retok. Oke. MTL langsung harabat tangan kirang ini. Oke, rame. Ini squad hati hane. Langsung saya mau open fire ya naba. Oke, put kamera saya langsung MT. Oke, King Love langsung tiru. Oke. Saya memono naba EVV. Ini bold nasir EVV. Oke, mau kasih langsung hal mono Star Moon ya naba. Oke, Star Moon mono naba langsung. Oke, langsung tare. Oke. Cap Cole mono ini kira langsung. Arena iru eletin itu naba. No kamu salah bro. Oke, langsung tuh kira. Hela naik ida oke. Nah ruannya terlalu hak melarang. Oke, cacing melarang mau. Cacingnya dolarnya. Apa dolarnya yang melarang dolar. Oke, mai tarik waltang. Aku put kamera sadet pari tarik itu posisinya itu. Ya manu Halai ini salva nih poin sesante itu sih. Oke, langsung Star Moon kasih lobby kirang. Hela naik ruang. Oke, 2 4 3. Oke lah ini agora talai bana. Langsung dibuka kan posisi tama ba zona larang terlalu hak main ba. Oke, kalma. Langsung buka posisi nih dia. Au bakfal mai leteng le. Azuma squad ho MTL ba. Oke ini squad tulu. Tang LRB. Oke, hak mai tem tele cafe tele. Kemudiannya rai manas tem buat manas para halo maliring vale. Halo maliring tani fuan. Kona maliring ho manas sok malo ne la dia. Oke ini tem cafe mana sih dah? Cafe Timor mana sih dah? Ori promovi tani cafe Timor. Oke. Langsung tarik ini. Ini hak maret. Ini tahan malu hari ho zona mau. Agora zona ketiga ya. Oke langsung sih dah. Oke Mad Dog langsung tiro captain for you. Oke langsung. Rata. Terlalu berat. Saya salah. Saya salah. Memang kita talai tama bazona ya. Posisi malai salah. No Mad Dog langsung kira ini kareta. Sini kareta ternyata pareoing. Langsung open fire sih. Azuma squad ya. Langsung oke MTL halima rene langsung ceneng hat hobur. Latir. Ni taretok. Oke, ini Manu Halai ini lah dah. Kira halima zona ini lah santai. Oke, langsung sini Mad Dog spray it. Oke. Mad Dog ini ho Bison. Oke, put kamera salang. Saya maturas tama. Oke, zona mas main zona ketiga nih. Ya, agak murah sih. Oke, langsung tama ras. Tama salah bos. Ini sih kasih lobby. Cuidado. Kita tahan malam. Ses. Mad Dog ses. Kita tak malu ini. Oke, langsung. Mad Dog back to lobby. Tama salah bos. Ini tama salah. Kita rasa mutukan sini. Ini salah bos. Oke, langsung. Roxibo,
What? Not Vani terlalu setup granat ini, terlalu IQ. Terlalu IQ 200 plays ini. Oke, ternyata medok mau pilih balobi. Oke. Terlalu rapat malu saya. Terlalu rapat malu sini. Raska. Oke, tarik kali VS Venom squad B ini. Oke, campati mah orangnya. Cuidado nih maliring mani. Cuidado. Maliring itu. Oke, tarik tok manu halai ini bani bete manu halai. Ini kayaknya dunia nomor 2 sih. Oke, MTL King Love Mono. Jauh. Zona terlalu murah sih nih MTL King Love. Kayaknya run lah ya sih. Guys, kok run tuh. Kita bahas baik. Ide masalah tidak. Sebasa itu tuh hitam. More importante nih tam kabar malong corner tolo nih. Dia tuh mana? Mana? Sih mitlawa. Oke, dari sira hak mah nih Venom squad. Sira tena 5 posisi ini pasti ya. Itu mesti 5 posisi ini backup pasti ya sih. Hari ini bemak. Oke, manu halai komisi open fire ini. Aku klik mulai dia kali. Ini nah akhirnya. Oke, manu halai ini be. Suri nama zona. Oke, zona hantena. Oke, ini ikut ini be Noxus for sira. Karel kinus. GC sira mana ya? 397 mana. Kita oi demer mana. Demer kasama cuidado ni fire lana ba Noxus fire lana ba cuidado oi umalete na ba nih guys. Atene ba. Oke nih kayaknya kita tentang posisi na ba cuidado no itare loke maaf betona. Loke maaf. Oke tare tok bojo ya Ramos na ba destroyin la tarudo ni kilat la tarudo kira ngene no det vale nih. Akhirnya Vanyu Tama ya terlalu idola. Hak mah ini Mistu Brazil fukti potong samping apa rame. Oke nih berani karberin apa no tak masalah close pom atau akan mati nih guys. Cuidado oke tarik ini. Oke jadi Ramos kar sih M4 nih dola nah tuh nih kar biasa AWM 2 kali ini halo M headshot lah ten M headshot nih guys no EDB au baku kira bay EDB ini oke EDB ini langsung ini kira EDB lah iya no DT langsung basok kira na ba DT basok sih. Foreman angry ini belos mani. Foreman angry sorry lah guys. Oke ini hak mah lah. Bak ba Foreman angry ini. Ternyata ini 5 malo ini. Sorry guys. Shooting lambat tuh ini. Oke lollipop ini jatuh bangun deh mai. Suka kilat sih dari mana. Ini Uzi ya. Uzi ternyata Uzi Auge Santamia AKM sedang. Oke Kar 98 ya. Oke kayaknya terlalu hak main ini. Bocil tim B ini hak mah ini terlalu hak mah. Oke ternyata 4 AM ini no itare pala nitiru saya mana kita halos sasen sini papa nih lah dia no se mateni ini posisi no DMR kazama hal mono ini itare langsung tim 2 ini. Oke MTL hasur malo drop hunter ya nih. Oke langsung put kamera saat oke saya maturas ini itare. Oke Jo Ferreira langsung not Vani Shinigami mono. Oke Nestor buka langsung. Oke langsung rata ini MTL langsung kira urutan ke 9 nih. Nice well played guys, terlalu kar malu ini. Oke ini sira segura tena kill hitu ya nih. Oke mantap langsung baku vali ba Venom squad kayaknya Venom squad ini tinggi tama zona ke 5 nih moras ini yang sepasado nih bedunita kita lain lebih bang. Oke ini atas suruh malah tim 17 nih sih GP 12. Oke rame GP 12. Aku langsung GP 12. Oke langsung nyala saya. Cuidado Zoro spray mi. Langsung kareta Mr. Bean terlalu lalai. Cuma nih Rabento langsung. Oke langsung kira nih Zoro. Drop hunter ini. Oke kelas lagi bung. Lagi aputi kamera saya langsung cuidado. Aputi kamera saya ini redet langsung Sop King mono Nestor mono tamfali. Oke singo malong. Oke Aze. Aze mono vale Aze. Oke langsung cacing apa Brito langsung setup smoke tele bro kita sih bro setup smoke. Oke langsung rata kena nih itare vale baleteng no. Oke Mix Max Famous langsung tiru malong for Angry Man langsung what
Vanyu, aduh ternyata Oza mas mono ini GB mate tia ona langsung back to lobby. Oke, langsung ini Santa Mia mamono no itare bale bakrai ke EDB asuru se mane itare tok tim hira makne. Oke MGS, oke tim bocilnya tim B. Oke langsung danzo itare tok danzo in si rangele ne. Danzo langsung foot kamera sare to ne pritaremos, ne pritaremos. Oke bocil MGS loro. Sira mato halo ini. Langsung duban mono kedang. Oke langsung. Sa kira maleteng. Langsung danzo halo mono kedang. Ini Skimax halo mono. Oke Skimax ini be. Itare to. Oke langsung dikasih. Asegura poin guys, asegura poin. Sorry shooting masalah. Rangkai. Oke Skimax. Mesa kia craig det niya. Kayaknya nyat sabar ras lihat bro ras Joyce Ramos terlalu berat ini pak langsung rata nih sorry guys rata bak ini langsung hutu kedeng ini langsung rata bak kau shooting terlalu halai ba mai liu no hau karak shooting bela lai me be lima mateng hela ini guys yang penting train halo barak kan oke DB Pablo langsung halo mono taksi mono kedang. Oke taksi ya nih falta semak muris ini. Oke Skimax ini be Skimax. Oke nih hak mailo murung ini. Oke nih TPP hela ni tarif ali ba for angry man sih drop hunter nih fire lain ba cuidado nih kayaknya AWM sih M24 ya. Oke VS News Kuto kirang na ba guys zona kita manya na ba zona mai dunia ini apa nih ya Araska. Oke langsung Joverera spray it Heartless langsung knock na ba no Kazuya cuidado na ba. Oke manualai sorry kira manualai langsung spray na ba dia kira bung sila nih spray terlalu berat cuidado manualai ini terlalu malum meeting na ba bung langsung kedang Heartless back to lobby na ba hela Cham Fatima Zoro. Cuidado Cham Fatima. Oke 3 kali na ba mos na ba cuidado. Oke langsung user kar 98 na ba 8 kali 6 kali mana mata melalui dia guys netting uja scope. Oke langsung zona dunia agora ini ting tama ba zona mora zona ke namba ke 7 nih Araska agora ini ting setup smoke bawa impar bela halai kita dora ada smoke sih na ba. Oke langsung kira Skimax back na ba lobby. Oke Cham Fatima mono kira zona Araska pa manu halai hente ne zona langsung EDB ho for angry man itare tok langsung foto kamera saret langsung kira Santa Mia mono ini. Oke hela nai rua ini. Oke danzo EDB. Oke Zoro mate hote zona. Oke ya dia pilihan nih dia duke 4 point ba dia klik antres. Saya spray tong sore. Oke langsung manu halai ini spray lah dia kira ini. Oke langsung sira push bala. Oke setup. Oke danzo na ba. Oke langsung Satria mono kira na ba langsung Zaksimo kira ini. Langsung danzo mono kira ini langsung tare Satria. Oke Santa Mia cuidado ini. Langsung foto sabar ga langsung. Oke Pablo Hende tene TPP Gaming de tene. Oke langsung setup smoke. Pablo cuidado Oke langsung nih Hende tene ona. Oke sira mato halo ini. Oke cuidado tambah si Rona step nih cuidado si bom. Neng hat completo ela Carmalon terlalu mete. Molotov cuidado neni hang ini si ran la dia no Araska manu halai tiro valis kotuk manu halai. Oke langsung rata na ba EDB hotu kenang posisi keempat ini. Oke langsung sak mono manu halai. Oke usi Noxious spray ela langsung kenang Satria cuidado na ba Santa Mia knockout. Oke cuidado ini zona lion. Kayaknya drop hunter terlalu hili zona nih kapal sering. Mas sering tolo det may bekar malum meeting. Oke cuidado mano alay tiro ini. Cuidado serioton langsung kar kona Nestor ya na ba. Cuidado mano alay ladiak mano alay
Manu halai lollipop. Oi, terlalu spray ini, terlalu buang ini ba. Langsung sih fokus wali ba drop hunter ini ba. Oke, langsung Satria mono kerang sini nih. Oke, langsung simu kerang. Oke, Noxus reflect nih dia langsung tama kerang. Lies mais. Oke, hela nain tolo for angry man. Manu halai no drop hunter. Oke. Wait, Virgilio, oke, terlalu lalai soto. Taka malon terlalu lalai, mabe, manu halai ya zona larang, ini cuidado, ini tama zona ini tinggi si manu halai. Agora lo hit kamera sadet, nih mi hare ba, ini hare langsung ya na ba. Oke, langsung kasama mona nih, langsung hoto drop hunter. Oke, langsung sering hatama. Oke, setup smoke. Langsung Santa Mia tamu si sorry flank kanan. Oke, langsung neng hat lollipop mono kena Santa Mia mono tam. Noxus tahan terlalu dia kena ba. Oke, Noxus langsung mono kena ngena ba. Cuidado. Manu halai ini nain tolo na ba. Oke, siru si dogret. Kayak ini araska tambah sira foto spot nih kapas yuk kena. Ini ting setup smoke. Oke, salah raska. Oke. Dikli ohamba zona dan dukim 4 point basira. Niyan Saudi yang lebih. Ohan bazona de tona, sai bazona, foan bazona de tona. Oke, terlalu mati nih kenapa? Oke, hati nih, asegura point. Oke, parabéns. Oh, congratulations ba. Manu halai nih, asegura point 5 ya nih, kira. Gila mutu. Ya, oke, sana point 25. No for angry man kedua. Drop hunter ketiga, EDB keempat, VSB ke-5. Wih, bocil tama ke-6. NF Mix Max Famous ke-7. GP12 ke-8. Oke, siapa nih? MLT, DT. Maitang ini Azuma. Oke, Lemorai Rebeldes. Ini LR, VS, HKRS, ARM, no RS. Oke, RS. Firma yang halimah lalu dia kelitan de para labelis kusuntan so ini. Oke. Rame. Jogan ebe kapas. Oke, ini per training mentalidade guys. Ambera si loketan torneo tani hari halimah dia. Ini pernah train welat. Kono halimah rusia torneo boti mi tomang malo na. Hatene posisi winsa halimah ini. Oke. Sama torneo lani so kelas itu. Klasik nih tatenya, ya mati langsung oke, au bek balobi, awalnya follow silo. Musia torneo ini aras ke kon itu mati jalan itu lu arasnya. Rame. Kita luas screenshot ya guys, importante. Nah, persi ini screenshot para apabila tamat dados lalais. Screenshot mina tamat lalais. Oke, Antonio langsung invite ini mabe hilai Antonio. Kalma lah. Oke, itu langsung lanjut ya. Tambah ya. Oke, ternyata jogo nih ramai sama kepas tebes. Kita lo support na fatin para semanu yang karik tempo iya halo tandet. Halo, pokoknya bayi mini halo. Ini para sedaga premiumnya skill. Sama natong haumus. Ya, natong semana kodok sih. Hampir torneo ini Indonesia terlalu keras. Nih, ya, itu ting treino maka sau ting aprende barco sih no imi ting ya tu skill tom para hamus belnau. Torse torneo Indonesia ni bela limar no dia no imi mesti mental dari nebe dia karik imi halimar sida torneo online yang Indonesia ni karik ya imbela tudu karik Timoros bele. Laos BTR Indonesia ini lah. Timoros bele. Ambil dating hato mangangho torneo. Ya klasiknya lah nih so torneo itu. Tuir hauni anu sih. Ini karak nonton iklan kali. Layak tahun sini. Ya rame. Supportan na fatin kita luas share, like no subscribe na fatin ni para bele. Ya MCL bele nonton itu no torneo tuir paling mai bele tuir halo rame luta karak rame luta.
Ya, manual ini lah husik. Manual lain terlalu hati ini. Ngetam ikut. Oke. Terlalu ya ini karmal mami itu. Karmal terlalu kompak kenapa? Ya, skill ya tuh misalnya makas mabe ya. Soal posisi menentukan prestasi be ya. Woin kan sira posisi dia. Jadinya sira prestasi kan. Biar itu tir malu toda lira cheater mus aras ka cheater nara ni zona liru ni atau lai tahun ni aras ka. Palte mate zona liru. Ah, ini salah. Belok ke mana? Ya, primero ni hodan. Manu halai. Lagi-lagi manu halai terlalu buang apa. Boa. Agora besan hoka. Agora Sanho. Sanho kare prepara ali dia. Akar cacing tere. La sala cacing la sala. Ano pa berat di cacing beli jadi. Problema duit bot itu ting cacing dulu kan. Ini kan posisi nih. Itu bukan posisi ya cacing kan. Lawan jian cacing ini tamna semalu balik kan. Langsung tangga poin itu. Tang poin ke sana. Sudah poin sambil loke nih. Hapus tuh. Sudah. Kalau loke di iklan ini lah. Ansa apa? Jen. Pertama lah fatin poin sini. Oh, kau mesti kau sih sini. Lah. Awal poin dulu. Oke. Kita nonton tele iklan ini. Nih tuh. Kalau ke kona ba seda ka PUBG deh. Tambah torneo PUBG nya be ya kalau kona PUBG deh. Foto langsung ramai kan. Nanti kau sih. Poin sini apa? Nawa banget tuh. Poin apa? Orang nama apa? Satu mana? Mat nih. Mat sini. Darurat. Oke, terlalu comprende malu ini guys. Oke, hinta itu break tuh nalai sih. Kalau belok ke room tambah tidak pesuarnya tidak faham itu be araskan. Ini lah ida locker room ini se buat tidak lalai. 5 menit ya guys. Prepara hari forma strategi ini beka pas. Sambil hamus sudah telai poin ini para tidak fasilitas. Ini masih ya kok, kita usah apa? Oke, usi manu halai ini chicken ini kira 5 ini. Oke, ke-9 MLT ke-9 ini. Hari buat malirin rumah gak buat mana rumah hari ba ini sih kabung ini per 5 fokus utang. Oke, ini ki 5 itu MLT terlalu buang ini. 2, 3, 4, 5 10. Ini sih mana belum DT terlalu buang. Betul. Wih, limut kan? Sama. DT dulu semua. Oh. Limut. LR hidung. GP 12 8.
Oke, sementara nih Four Angry Men mah orang kare lah ya. Four Angry Men. Poin 27. Kecil barak. Kecil ke sebelah kan. Kecil bang mana halai. Ini HKRS nya. Ay mana be? Orang mana lagi kita kali itu? Serum lokal mau dia. Santel RA. Oh. Itu 12. Oke, udah malu na besok manda screenshot कर अजूदा manda bagi pele. Ne prau bele pasti lah tu kontak. Oke. Nanti yang rai mana sih? Disimpan tapi mana? Apa harus? Legends never die. They become a part of you. Every time you play Merokok parah.
Words fall out of my mouth, they drift to the ground and they don't make a sound. I'll try to symbol them back to the place in my head, but I feel that I lie. The proper speak that I need, don't narrate the scene, just narrate these things. The proper place for my guidance, I know that I'm not, So clear and transparent, true, but I can't promise it. So hypothetical, the edges down, no, I'm not. You can try to smooth me. 你是坏了。我要嫁的是你这个人，不是你的车，也不是你的房。我只要和你在一起。 It's too late now, I know. 风浪没平息，我想要奔跑的意义，这不是叛逆，我只是淋了一场怀疑，燃烧了经典经典。你是否也和我一样渴望用尽翅膀带出去？一次又次把自己弄得遍体鳞伤。你说想要得到你想要的就要分享，放弃力量。于是你开始选择与现实做对抗，开始不断提高歌词的含金量。语调还有 flow 在心上，却发现这么努力根本不能于是你自暴自弃，开始怀疑你的能力。挽回自己的经历，而现在你却不知道应该如何继续。一个人的道理怎么坚持下去？生活这现实总是有的渣女，我自己应该选择放弃。你马上变成了下了一些歌词的闭上嘴，只要理解一切，反正自己没选择，现在开始怀疑，选择自暴自弃。是奥利给去吧。
到的，这一把应该是出来了。Oke. Kita tampil ba PUBG Mobile. Makanya tuh komisa pala na guys. Preparaan. Para may timba guys. Lasing. Sebelas. Oh 13 nih. Oh ya, selamat siang. Kenapa, Bu? Oh enggak, ininya. Yuk, mejanya. Bawahnya tuh. Ayun, yan. Oke.